bya bindi Tshisekedi yakunze gushinja Kabila gukorana n'M23 bikaba byongeye kuzamuka. Ati ingabo zimwe zo muri Bukavu ntizirwana, zasize Bukavu zitarwanye, n'ibindi bice M23 iri gufata Kivu y'Amajyepfo ntiziri kurwana. Ati ubwo rero ni za zindi zibogamiye ku ruhande rwa Kabila. Uko bimeze ubwo turajya n'undi muri ya mirwano nyuma yo gufata Bukavu M23 ntabwo yigeze ihagarara. Amakuru arerekana ko ubu ngubu yatangiye gusatira imwe mu mipaka irimo za Kamanyola na za Ruzizi. Ngira ngo abakongomani bayita Ruzizi, mu Kinyarwanda yo bakayita Rusizi. Ndetse andi makuru akavuga ko M23 yatangiye kugaragara mu bice bimwe byo muri Walungu. Izo ni avancement za M23 nyuma. Walungu ni ugereranyije n'indi migi izwi nka za Uvira irahagana. Ngira ngo Walungu iri mu ibyo bice hafi ya za Uvira, hafi ya za Baraka iyo ngiyo. Ni kamwe nako mu gace ngira ngo kanakomokamo umudamu wa Perezida Tshisekedi Denise Nyakeru. Ubwo rero biravugwa ko M23 igeze mwako gace ariko ntagira progressa ngo yinjiremo imbere. Ariko amakuru aravuga ko yamaze kubakandagiza ibirenge ndetse na za Kamanyola. Haraho M23 yamajije kugera. Ariko noneho hakaba hari ikibazo kiri kugaragara hagati ya FARDC n'ingabo z'u Burundi. FARDC ngo isanzwe ifatanya n'ingabo z'u Burundi, ni nabo bahanganye na M23 muri ibyo bice. Ariko hari bamwe mu basirikare b'abarundi bo batangiye kugaragaza ko muri iki gisirikare cya Kongo ngo bashobora kuba harimo abagambanyi. Bakabivuga gute rero? Baravuga ko ngo bamwe mu basirikare ba FARDC bashigikiye Kabila. Aba ba Kabila rero ngo akaba aribo batanze Bukavu, ngo bafite ukuntu bakorana na M23. Bityo ngo bakaba bari kuyifasha, bayifashije gufata Bukavu ntibarwanye. Ngo ubu rero bari no kuyifasha gufata ibindi bice birimo za Uvira n'ahandi aho twavuze. Noneho ngo begera imipaka y'u Burundi. Iyi FARDC kandi ngo ikaba ifite gahunda yo gufasha M23 ngo kuzinjira i Burundi. Urumva icyo ni ikikano ku ruhande rw'izo ngabo z'u Burundi. Ariko nanone ukibaza izi ngabo z'u Burundi ko zivuga ko FARDC itarwanye muri Bukavu, itarwanye n'ahandi itari kurwana, ariyo mpamvu M23 iri kugenda ifata ibindi bice kandi nazo zarikuye muri Bukavu. Uretse ko aho wenda duhise tuhagera vuba, ntabwo ariko abantu bakumva. Hanyuma se Kabila ntabwo ari umutegetsi, nta n'ikintu na kimwe ashinzwe, uretse ko nyine ari umuntu wabaye perezida. Yahurira he n'ingabo no kuyobya abantu bangana gutyo ku buryo hari igice cy'ingabo yayobora se cyangwa yayobye? Aho bituruka byahereye ngira ngo Kabila kiva ku butegetsi. Ngira ngo nyuma yaho M23 y'ubuye imirwano yagize gutya gerana ikibazo na Tshisekedi. Ndetse abonye ko aheruka no guhunga. Tshisekedi rero akavuga ko icyatumye cyangwa se ari umwe. Uravuga uwahunze ari inde? Ari Kabila? Yego, ngo ni umwe nyine mu bantu. Ubwo se uravuga cyagihe muri Afurika y'Epfo cyangwa nyuma? Na nyuma yaho ataranajya hanze. Ngira ngo hari conflit zagaragaye hagati yabo. Conflit zo zirahari kuko nejo bundi mu nama ya Munich yamwikomye cyane avuga yuko yafatanyije n'u Rwanda. Ndasubiramo amagambo ya Tshisekedi. Avuga ko afatanya n'u Rwanda n'igikonoshwa cya M23 bagahungabanya umutekano. Yaramwikomye, byo ni ibintu bizwi. Yatangiye kubivuga cyane rero igihe Kabila yajyaga hanze, akamwerekana nk'umuntu watumye M23 yongera kubura imirwano 2021. Kuva icyo gihe Tshisekedi yarabikwirakwirije, n'imvugo nyinshi yagenda bigaragaza. Abanyekongo babifata gutyo kugeza ubwo mbese babifashe nk'aho ari ukuri, nubwo kugeza ubu nta bimenyetso bibigaragaza. Ariko ibyo byo byaravuzwe. Ikindi bavuga ko Kabila mu gisirikare cya Kongo ari we muntu wacyubatse. Noneho kugeza ubu ngubu wenda bakumva ko, cyangwa se Tshisekedi akumva ko ingabo ziriho za Kongo n'ubundi hakirimo aba Kabila.
ariko abo mu yari yamusigiye harimo n'abamurinda agiye abahindura cyane abagaba bakuru b'ingabo yarabahinduye yahinduyemo ibintu byinshi kameme. Ikipe yose yarindaga Tshisekedi akijya ku butegetsi no yahawe na Kabila isa yihindura yose. Ariko ntabwo yabashije nubwo hari change yakoze cyangwa se impinduka ntabwo yahinduye igisirikare cyose mu buryo buri complete, n'ubundi haracyagaragaramo benshi bo ku ruhande rw'uwo mugabo. Ahantu rero icyo kibazo gikomeza gukomerera n'ubundi bishingira ku ibyo bintu bibiri. Noneho muri iyi minsi ubona ko hari iki kibazo cy'umutekano nyine n'intambara ikomeje gukomera cyane. Noneho bya bindi byo ku ruhande rwa cyangwa se bya bindi Tshisekedi yakunze gushinja Kabila gukorana na M23 bikaba byongeye kuzamuka. Ati ingabo zimwe zo muri Bukavu ntizirwana, zasize Bukavu zitarwanye, n'ibindi bice M23 iri gufata Kivu y'Amajyepfo ntiziri kurwana. Ati ubwo rero ni za zindi zibogamiye ku ruhande rwa Kabila, ngo Kabila ari gukorana na M23 sometime ngo n'u Rwanda. Ubwo nibyo byongeye kuzamuka, ariko igikomeye nuko n'ingabo z'u Burundi zimwe zatangiye kubivuga. Ingabo z'u Burundi zirimo ziravuga nazo zigashyira amajwi Kabila cyane rwose. Mfite audio hano wenda naza kuyikoherereza ukaza kumva umwe mu basirikare b'Abarundi ari guha ubutumwa abandi ati komera cyane bagenzi mugabe mu maso kuvuga aho FARDC babonye ko ijya kudeta irasejo. Burya mwabonye takitike yabaye kuva ejo mu ijoro FARDC ubwo nyene ikirazibuki ntuzenya M23 urabona ko yinjiye hirya saa moya mu gitondo babarazibukiye ejo saa moya z'ijoro naho ntuzenya FARDC ikiraza n'amamodokari n'iki murako muranyu mugabo message irikiranshikira ko message ntuzenya FARDC yigabuyemo kubiri. Abasirikare turi kumwe rero mube maso mugabe. FARDC yigabuyemo kubiri, hariho FARDC ya Gisekedi na FARDC ya Joseph Kabila bafadikanije na Kagame. Motife rero ngo bafashe intumbero yuko bagomba gucira FARDC ya Kabila bacira inzira M23 babandanye baza kugira ngo baze guhungabanya umutekano mu Burundi. We magabo rero burya rero na mwanya abasirikare turi kumwe abasirikare baba FARDC baba colonel n'abandi murazinanye mu mwanya amazina yabo muzoba muyaronse mutenyenye gatoya amakuru turiko turayarondeza mu mwanya amazina yabo abasirikare bari hakurya murabe FARDC irikira bakwege irikira bazana. Ego FARDC yamaze kwicamwo kabiri, hariho ya Gisekedi bajya bagenerale bamwe bakubita kudeta bamaze gusinyara bagenzi babo ba FARDC bari kumwe kujya mu mugambi wa Kagame ko bagire bikorane. Kandi motife ngo niyo gusogeza mpaka M23 wabayizane mu Burundi sawa. Kandi urumva ko bamaze kwigaburamwo bumva baca bakoresha gufashanya baca bafashanya. Nuko iyo message rero muri group murabe muyikorereko. Twamaze kumenya ko mu ngabo za Kongo ngo harimo ibice bibiri, kimwe cya Kabila ikindi cya Tshisekedi. Ngabo bo kwa Kabila rero ngo nibo bakorana na M23 ngo barakomeza kuza bayifasha. Ngubwo rero ngo bafite na gahunda yo kuza kwinjira hano iwacu. Urumva ko harimo icyo kibazo kiri kuvugwa aho muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane ku bafatanyabikorwa bakorana mu kurwanya M23 hagati y'ingabo z'u Burundi na FARDC. Harimo urwikeko urwo ngurwo. Gusa nubwo babivuga gutyo urumva nta magambo yabanje gukwirakwizwa n'abanyapolitike barimo ba Tshisekedi kubera ko nyine y'abantu bahanganye kenshi janti buri wese ashakira undi birego. Ubwo rero byagaragaye ko Tshisekedi muri iki gihe umuntu bahanganye cyane umupoza we amushakira ibyaha bigiye bikomakomeye. Ibikomeye cyane muri iyi minsi ni ugukorana na M23 cyangwa n'u Rwanda. Yego. Abantu rero bakavuga ko
cyangwa se mu gushaka guharabika isura ya Kabila, Tshisekedi yakoresheje iturufu yo kugira ngo yereke abanyekongo ko Kabila ari mu bahungabanya umutekano wa Kongo akorana na M23. Ibyo rero byamajije kujya muri bamwe mu banyekongo cyane cyane abashyigikiye Tshisekedi bo muri IDPS n'abandi bafatanyabikorwa baho bahuriye muri ya mpuzamashyaka ya Union Sacrée n'abandi banyakasayi cyane cyane bashyigikiye ubutegetsi, dore ko Tshisekedi aturuka Kasayi. No mu ngabo bakabibona ko bari ku ruhande rwa Tshisekedi, ariko noneho hari n'abandi batabibona gutyo, bavuga ngo iri ni iturufu rya Tshisekedi ryo kugira ngo arwanye abantu bose bo muri Katanga harimo Kabila, kuko na Moise Katumbi bashatse kumugerekaho ibyaha nk'ibyo. Hari inkuru nahoze nsoma mbere yuko tugirana iki kiganiro, ni yakozwe n'ikinyamakuru cy'Abagande cyitwa African Reports. Iki kinyamakuru cyaranditse, reka ngusomere mu magambo make ukuntu cyandikaga, ariko ndabishyira mu Kinyarwanda biri mu Cyongereza. Bavuga ngo kuva 2018 nibura guhera mu kwezi kwa 12 Joseph Kabila yambaye isura y'akanyamaswa bita chameleon. Chameleon ni uruvu. Yego. Ku buryo ngo gushaka mbese kwambara iyo sura ya chameleon ni uburyo yarafashe bwo kugira ngo amere nk'umuntu utanze ubutegetsi atabutanze, hanyuma kandi abuhereze umuntu uri weak cyangwa se w'intege nkeya azashobora kugenzura, niyo atamugenzura kumuhirika bikoroha. Ari nabwo bahise bavuga bati buriya no kujya gushaka ishuri muri universite ya Johannesburg. Ni umunyeshuri muri universite ya Johannesburg, urabizi, akaba nahafite appartement nziza abamo, sometimes n'urugo rwe, ngo byari uburyo bise ngo ni way out, no gushaka ahantu abari ku buryo n'igihe apanga imipangu ye hatagira umuntu umuvegeta cyangwa umwinje. Mbese bakavuga ngo kuko iyi nkuru bayikoze habura iminsi 7 kugira ngo ngo mifatwe, bamanuka ayo mateka yose baravuga, mbese naho bishyiramo ko ari Tshisekedi nako Joseph Kabila ari uri kwangiza ibintu yambaye uruhu rwa chameleon. Chameleon ni uruvu. Yego, bwana Zanti, wenda nshingiye ku icyo nicyo uvuze, ikigaragara birazwi ko Tshisekedi atigeze atsinda amatora 2018, yabaye 2018 mu mpera. Kuvuza amagambo nk'aya nanga nibyo niko bimeze. Nkuko warunabivuze nawe wabikomojeho ngo Joseph Kabila ajya kujya ku butegetsi yashatse umuntu azasigira ubutegetsi akajya amuyobora uri weak. Ngira ngo nawe warubikomojeho. Ariko jye nasomaga inkuru y'abandi. Yego, ariko usibye n'iyo nkuru n'abanyekongo barabyivugira, barimo ba Martin Fayulu, aba n'abanyapolitiki bo muri Kongo. Urabizi ko burya na Vital Kamerhe n'ubwo ubu ngubu yagizwe bukuriye inteko ishinga amategeko, ariko burya nawe nyuma amatora akirangira yari mu barwanije Tshisekedi bagaragaza ko yibye amatora. Yego. Ngira ngo nyuma za kumufunga, ubundi aramufungura amuhemba umushyira mu myanya y'ubutegetsi. Vital Kamerhe yaceceka, ariko kugeza ubu abanyapolitiki barimo ba Vital Kamerhe, ba Denis Mukwege, apana Vital Kamerhe ubu yarahindutse, ba Martin Fayulu, bitwa ba Denis Mukwege, bitwa ba Katumbi, n'ababashyigikiye bose cyane cyane bo muri Katanga, berekana ko Tshisekedi atigeze atsinda amatora, ahubwo ko Mukwege ariko n'uwo mu majyepfo we ntabwo ari muri Katanga. Yes, abenshi n'abo muri Katanga bamuvuze, Mukwege n'uwo muri no majyepfo hano za Panzi hano hafi anga ubwo ya Bukavu. Yes, ahubwo abo ba Katumbi nibo bo muri Katanga. Ngira ngo Martin Fayulu wende numva bavuga ngo ashobora kuba ari umundandi. Nzakurikirana neza ndumve impamvu ndi kuvuga abo muri Katanga nuko rero bameranye nabi na Tshisekedi. Buriya hari abantu bamwe bo muri Kongo bita Martin Fayulu vrai président. Président wa nyawe. Hari abantu bita Fayulu président rwose. Ahubwo impamvu bamwita vrai président nibyo narindi gukomozaho. Bavuga ko icyo gihe ari wari ufite amajwi n'amahirwe yo gutsinda, ariko Joseph Kabila arareba abona ko Martin Fayulu ari umuntu utavugirwamo w'intagondwa, adashobora kuzakora nk'ibyo ashaka. Noneho azana Tshisekedi utaruzwi muri politike ya Kongo cyane, aba ari uhinduka perezida.
mu buryo byavuzwe rwose n'abanyekongo kugeza ubu nubwo benshi batabivuga cyangwa se abashyigikiye Tshisekedi ariko barabizi neza ko ariko byagenze. Ariko Kabila nawe yaje gutungurwa, navuga ko nawe yibeshye kuko nyuma yaho ntabwo Tshisekedi yagendeye mu kwaha, ahubwo yatangiye kumwereka ko nubwo yamushize ku butegetsi atazigera na rimwe yubahiriza ibyo Kabila ashaka. Ni naho havuye uko gushwana. Ku gushwana rero kugeza ubwo Kabila nawe yatangiye kugaragaza ko Tshisekedi ari ikibazo. Tshisekedi rero nawe atangira kumwihimuraho agaragaza ko Kabila ahubwo nawe ari umwe mu bantu batumye intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo yongera kugwa. So ibyo rero uvuze uwo byose ugerageza kubihuza bikaba biri kugira ingaruka kuri terrain ahari kubera intambara. Ubu byatangiye kugira ingaruka kuri tere kuko n'ubundi bivugwa ko Kabila yasize yubatse igisirikare cy'ikimwumvira yaba mu bajenerali n'abo hasi bakiyumvamo Kabila kurenza Tshisekedi. Ubu ngubu rero abo basirikare nabo bari muri bamwe bari kurwana muri Kivu y'Amajyepfo bafatanya n'ingabo z'u Burundi, kuko Bukavu batarwanye bakoze repri birukanka bavamo mu Ventura ikayifata n'utundi duce ngo ntago bari gukora resistance. Ubwo rero bakavuga ngo abo kwa Kabila cyangwa se abasirikare bashyigikiye Kabila nibo bahindutse abagambanyi kugeza ubwo n'ingabo z'u Burundi zibivuga ati twamenye ko hari abasirikare ba Kongo bacitsemo. Abasirikare ba Kongo bacitsemo ibice, ngo hari igice cya Kabila n'icya Tshisekedi. Iki cya Kabila rero ati nicyo kiri kugambana kirakorana na Ventura kandi ngo bafitanye n'umupango wo kuba batera Burundi. Urumva ni ibiri kuvugwa ngira ngo n'iryo jwi ndarifite bwana Janti. Ubwo si byo wari ukomeje. Urumva ko rero nibizi ingabo z'u Burundi zitagiye kubona yuko muri FARDC harimo ikibazo. Urumva ko twavuga ko n'ubundi ntago byoroshye epfo. Ariko rero ubundi ukuntu igisirikare gisanzwe kizwi n'umuntu udasobanukiye iby'igisirikare yareba akabona ko birashoboka ko muri FARDC harimo ikibazo. Ntabwo uburyo M23 iri kwihuta yihuta ku butaka bwari busanzwe burinzwe n'igisirikare cy'igihugu gifite amabwiriza yo kurinda ubutaka na santimetero imwe, ukuntu buri gihe usanga ibice byinshi M23 ihagera babereretse. Nge rero hari icyo mbona nsanzwe nazi, ariko hakaba ikindi kintu ikibazo. Wenda kucyo nsanzwe nzi niki, igisirikare cya Kongo ni igisirikare kitubatswe mu buryo bwa kinyamwuga. Ababaye muri Kongo guhera ku bwa Mobutu ikiri Zaire kugeza ubu ngubu bazi uburyo iki gisirikare giteye. Ni igisirikare kitagira discipline, ni abantu bajya kurwana batekereza gusahura no kwiba kuruta uko baba concentré ku mirwano. Donc ntago ubutegetsi bwa Kongo kuva bwabaho ku bwa Mobutu kugeza ubu bwigeze butekereza kubaka igisirikare cy'umwuga gikomeye gifite discipline, kuko burya igisirikare kidafite discipline nta gisirikare kiba kirimo. Ibyo uvuze Emmanuel Macron ejo bundi rwose vuba aha yarabibacyuriye. Ngenda bikubwira nk'umuntu wabaye muri Kongo ho gato igihe gito. Nabaye mu mujyi wa Goma, ntago nabaye muri Kongo ngo ngere za kure. Ngere kure cyane, ariko narahabaye muri ya mujyi nkiri muto. Mfite ubwenge mbasha kureba imiterere y'icyo gisirikare uko cyitwara. Ni igisirikare kidafite discipline, kandi igisirikare gukomera bishingiye kuri discipline, ariko ubona ko abategetsi ba Kongo aribo babishinzwa. Yarababwiye ngo mu myaka 30 ishize mwari mufite igihe gihagije cyo kubaka igisirikare cyanyu, hanyuma murabyirengagiza, ngo kwirengagiza ukubaka igisirikare muzabyishyura ikiguzi kiri hejuru cyane. Yarababwiye rwose. Ku rundi ruhande twagaruka, ingabo z'u Burundi nazo zavuzweho kuba ari ingabo zishobora kuba zikomeye mu mpapuro no mu mvugo, niko nabyumvaga. Ubu kugeza ubu nazo ntago ziri kubasha kuresista imbere ya M23. Ariko niba arizo zirwana zonyine birumvikana impamvu nyine zitaresista, zari zije gufatanya n'abandi. Ariko nazo nta difference zikora. Nicyo kibazo kubakurikirana ino ntambara hafi. Nta difference zikora. Nk'ubu ngubu amakuru yerekanaga ko mu minsi yashize ubwo M23 yasatiraga ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ingabo z'u Burundi urugamba bahise barufata nk'urwabo. Uziye mpamvu ntabwo byari bikiri kuvuga ngo ni ugutabara FARDC cyangwa ngo ni ugutabara abanyekongo. Barufashe nk'urwabo kuko nyine bikangaga ko M23 nigera mu ibyo bice byegeranye n'imipaka yabo ngishobora kuzabatera nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yarabivuze.
bategekwa yuko bagomba gukumirira M23 aho muri Kivu y'Amajyepfo bakarwana nk'abarwanira igihugu. Ariko ikigaragara nuko M23 atangiye kubajyana mu bice byinshi byegeranye imipaka. So mbona ko kuko igisirikare cy'umurundi ubundi janti tugiye kureba ntabwo twavuga ko ari igisirikare nacyo kiriyubaka ku rwego rwo hejuru. Ni igisirikare urebye cyagiyeho cyangwa cyagiye ku butegetsi cyangwa bagishinze bagiye ku butegetsi gute nabo bitwa ko ari abajenerali, ariko burya CNDD-FDD ntabwo yigeze irwana intambara ngo ifate igihugu, nta na komine n'imwe yafashe. Ni amasezerano yarusha bumvikanye barekeraho bavanga ubutegetsi. Ntabwo yigeze ifata na komine n'imwe mu Burundi, habayeho kumvikana ibihugu byo mu karere n'u Rwanda rwabigizemo uruhare barabahuza, kuko i Burundi intambara zaho zari zishingiye ku moko. Umwumvikane abo bamwe bagire 60%, abandi bagire 40%, ubundi mutegura amatora utsinda ayobore. Urumva ko ni igisirikare uburyo giteye ubu ntabwo kigeze kirwana intambara ngo gifate na komine n'imwe. Nyuma yaho hagiyemo abasirikare benshi baratozwa, ariko kuva cyajya muri Kongo byaje kugaragara ko uko abantu bagitekerezaga atari ko gishobora kuba kirinze. Nkunda guha urugero bwa na Janti. Iyo turebye ingabo z'u Burundi zagiye muri Kongo gufasha igisirikare cya Kongo kandi babifitemo inyungu z'amafaranga, ariko harimo n'ikindi kintu kimeze nka ideology niko abantu bavuga. Ariko ntabwo bigeze babasha gufasha iki gisirikare cya Kongo guhagarika M23. Tujye ku rundi ruhande wenda rw'igisirikare cy'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda cyagiye muri Central Africa inyeshyamba zigeze mu marembo ya Bangi. Ariko cyo cyagaragaje itandukaniro, kibasha kwirukana izo nyeshyamba gifasha leta ya Bangi. Inyeshyamba muri Central Africa twavuga ko zimeze nk'aho zacitse, ariko uruhare runini ni ingabo z'u Rwanda kandi ntabwo zarwaniraga mu gihugu cyacu. Ubu se ugereranyije ingamba ebyiri zishobora kuba zidasa ariko? Yewe ndakwereka performance ebyiri zitandukanye. N'urugero natangaga. Okay. Kuko nari uko bavuze ngo ntabwo zarwana zonyine zizaje gufasha, ariko uje gufasha nawe ugomba kumufasha nyine ukamufasha bikamuha umusaruro. Ariko byagaragaye ko nazo zitabasha guhagarika M23, byatumye abantu bazikemanga ku bushobozi. Nko guha urugero ku ngabo z'u Rwanda muri Central Afrique no muri Mozambique, zo zaragiye zigiye gufasha ariko nyine zirafasha. So n'urugero natangaga mu by'ukuri ko izi ngabo z'u Burundi nazo zishobora kuba zikemangwa mu bushobozi bwazo. Aho tugereye ahangaha rero urekurikije ukuntu M23 iri kwihuta kuri buriya butaka bwo muri Kivu y'Amajyepfo, hari ukuntu umuntu yabura ukuntu apredikitinga uru rugamba. Ubundi ibi bice umuntu yavuga ko ari byo byari bikomeye, ibice bya Kivu mu by'ukuri Kongo yari yarashyize force nini cyane ikomeye, kandi iyo urenze ibi bice witujya mu bice byo muri centre ya Kongo, donc centre Kongo centrale. Ahangaha rero ntabwo hari igisirikare, ntabwo hari force nini cyane, aba hari force nanga hafi y'imipaka no ku murwa mukuru. Ariko nanone iki bice byo muri centre birimo ishyamba ryinshi cyane. Ubwo niba ari ugukomeza nkuko babivuga bakomeza bajya Kinshasa, ubu urugamba twavuga ko rwakwihutira M23, twavuga yuko wenda iyo obstacle y'amashyamba yatuma FARDC yongera kwisuganya kubisubiza inyuma, twavuga ko bimeze bite umuntu ya predicting iki? Ubundi andi makuru nari ngiye kuguha ashingiye kwimirwano muri Kivu y'Amajyepfo, ariko reka banze ngusubize nato aho. Ikigaragara ntago obstacle z'amashyamba cyangwa se amayira n'ubunini bw'inzira, burebure bw'inzira kugeza uko turi kubibona ari byo byabuze M23 kugeraho yapanze kugera. Ahubwo twabonye ko intambara inarwanirwa ku rwego rwa politike na diplomasi. Hashobora kuba impinduka za politike na diplomasi zishobora kubangamira M23 kuba yakomeza kwavansa. Nk'uko icyo gihe rero nk'izihe twarabibonye, ariko M23 ifata Goma mu mwaka wa 2012 na 2013,
uburyo hari ibihugu by'amahanga byasakuje ubu biba byaratangiye ni kubona bishaka kutamera kimwe. Oya bishobora kuba icyo gihe byarahereye muri Goma kuko icyo gihe amakuru yerekana ko Joseph Kabila yakoze lobbying mu bihugu bikomeye noneho byamagana M23. Bishobora kuba kugeza uwenda Tshisekedi lobbying atarabasha kuyikora ariko wenda bikazagera haba convinka icya gitutu kikagaruka. Ibyo ni uguteganya, simvuze ngo niko bizagenda, ariko burya muri politike nta mwanzi uhoraho nta n'inshuti ihoraho. Ibyo ni byo kandi abanyapolitike ni indyarya anytime bakwihinduka. So hatagize igihinduka rero kw'ibyo bibazo bya politike ndabona nta cyakumira M23. Kandi ikindi impamvu mvuga n'ibyo bya politike, Kongo burya nayo ifite ibihugu bimeze nk'ibiyiri inyuma nka za Afurika y'Epfo, ibindi bihugu bigiye bitandukanye warabibonye, nabyo bishobora nubwo byagize gutya bikohereza ingabo muri DRC muri Kivu y'Amajyaruguru, bifite imbaraga byahohereje, ariko bishobora kugira gutya noneho bikazira rimwe mu ntambara n'ubushobozi bwose. Icyo gihe bishobora kuba nko muri ya ntambara ya kabiri ya Kongo, ubwo RCD Goma yari iri mu marembo ya Kinshasa ishaka gufata Kinshasa, ku munota wa nyuma Zimbabwe, Angola, Namibia, Chad bakaba binje mu mirwano, bikarangira RCD Goma ikinjiyemo. Noneho hagati aho nubwo hari izo mbaraga Kinshasa ushobora kubona, ntitubyemeje turateganya ko byose bishoboka. Hari n'urundi ruhande rwa M23 narwo rufite izindi mbaraga za politike zirushigikiye. Icyo gihe nkabona ko hashobora kubaho ibiganiro nk'uko icyo gihe byagenze, cyangwa se igihugu bakanagabana. Byose birashoboka, ariko ubu ngubu icyo mbona hatabayeho izo mpinduka za politike, nta kintu mbona nyine M23 FARDC igisirikare cya leta ubwacyo na Wazalendo ntabwo ubona bayitangira. Ntabwo bayitangira ubwayo rwose biragaragara. Kereka wenda habaye izo mbaraga za politike, Kongo ikabona izindi ngabo nyinshi z'amahanga zize zifite ubushobozi bukomeye cyangwa bwisumbuyeho, noneho wenda hakabaho challenge kuri M23. Ariko ingabo za leta na Wazalendo bo ntabyo mbona. Tukiri aho ngaho rero, hari n'ikindi kibigaragaza ko ingabo za leta na Wazalendo batahagarika M23. Nk'ubu makuru y'uyu munsi, Wazalendo na FARDC bakomeje kurwana. Amakuru arerekana ko FARDC iri kurwanira za Minembwe Fizi na Twirwaneho yabashije kubapusa bamera nk'abahunze urugamba bageze mu nzira niba ari mu gace kari mu birometero 8 na centre ya Fizi, bahura na Wazalendo bashira chini ya ulinzi barambura intwaro. Kandi amakuru akerekana ko hari n'indi mirwano yabaye hagati ya FARDC na Wazalendo, hagapfa abasirikare 11 na Wazalendo ntaramenya umubare. Bari gupfa ikirere. Ni ikibazo cyatangiye ejo bundi ubwo M23 yafataga Kinshasa. Noneho abaFARDC oya ntabwo ari Kinshasa ni Bukavu. Urakoze cyane, urakoze. Ubwo M23 yafataga Bukavu, abaFARDC bakayivamo biruka bahunga bageze Uvira mw'ibyo bice, bagahura na Wazalendo bakabahagarika. Tubwo mwirukanka rero mutabasha kurwana na M23, ni muduhizo ntwara. Iyo mirwano rero kugeza na n'ubu yari ikirimo. Ukumva ko Wazalendo na FARDC basanzwe bafatanya, ariko ubu ngubu bari gusubirana. Ariko biriya bintu nabyo rero ni ikibazo wa mugani bundi. Urumva rero abantu nk'abo sinzi niba babasha gushobora M23. Hakiyongeraho ko n'abarundi na FARDC ngira nk'uko nabikubwiye batangiye kwihitana. Noneho andi makuru muri Rubero na mugiye muri Kivu y'Amajyepfo bavuga imirwano, muri Rubero naho yongeye irubura. Mu bice birimo za Mambasa, mu bice birimo za Mbingi, mu bice birimo ya Bisolovia, n'ibindi bigiye bitandukanye byegeranye na centre ya Rubero. Imirwano yiriwemo uyu munsi gusa, ntabwo ndabona amakuru niba hari uruhande rwatsimbuye urundi, niba M23 yakoze avancement cyangwa se FARDC yasubije inyuma. Igisirikare cya Kongo cyo kivuga ko aricyo cyagabweho ibitero, M23 nayo ikavuga ko ariyo yagabweho ibitero. Urumva ko ni impande ebyiri zihanganye ariko baritana ba mwana. Ntabwo ibintu byoroshye Jacques. Ntabwo byoroshye. So durundi ruhande zangabo za Uganda zamaze kugera muri Bunia, zikaba zihageze mu gihe umuhungu wa Museveni General Muhoozi Kainerugaba
aheruka gutangaza ko ingabo za Uganda zigiye koherezwa Bunia gukora operasiyo yo gutabara abaturage b'abahema bicwa n'imitwe ya Kodeko. Aba bahema rero ni babandi nakubwiye b'abanyekongo ariko bafatwa nk'aho ngo bw'abatutsi bakomoka bahageze. Ariko igitangaje bakiriwe n'ingabo za Kongo kandi amakuru avuga ko izi ngabo zikorana na Kodeko ngo mu kwica abo bahema. Mu gihe umugari yavuze ko iyo operasiyo igamije gutabara abahema. So hano rero hakazamo urujijo kugeza ubu. None se wa mugani ko biteye urujijo urumva umuntu ashobora kumva ku ruhande rumwe M20 nako ingabo za Uganda UPDF zateye ubutaka bw'abandi ariko bahita batangira guhura n'abasirikare ba leta bivugwa ko banica abo bahima. Operasiyo igomba kubikoza ite baropera gute? Ubundi hari ikintu kiriho wenda iyo by'amagambo ya Muhozi uburyo yatangaje General Muhozi uko yari yatangaje aya magambo uburyo ingabo zagombaga kujya Bunia byumvikanaga ko ari nka operasiyo ingabo za Uganda zigiye gukora y'umwihariko yo gufata ubutaka. Yaravuze ngo tugiye kubohora Bunia. Yego. Ntabwo bavuga ngo ugiye kubohora Bunia. Bunia ni Kongo, urajya kubohora agace ko mu kindi gihugu gute? Ariko akagaragaza ko hari abahema bakomoka muri Uganda bicwa. Urumva iyo context yabivuzemo abanyekongo cyangwa n'abakurikirana icyo kibazo bafite uko babyumva. Ariko mu kuhagera izo ngabo zakiriwe na FARDC. Noneho bikaba byahuzwa wenda nuko bahuriye muri ya operasiyo Shuja yo kurwanya ADF. Ariko Muhozi wese ko yari yabivuze yari yavuze ko ari operasiyo yo kubohora Bunia. So ibi rero nabyo bigatera urujijo. Ibyo bintu ntabwo bizorohereza intambwe ya M23 ikanyura hariya UPDF yafashe yihuta. Hariya Bunia ubundi ni Uganda bivuga cyo ikaba yanabikoze isanzwe ifitanye ubufatanye n'igisirikare cya Kongo. Ariko M23 iheruka yabivuze kenshi ko izagera ahantu hose hashoboka hari abanyekongo baringana no muri turi harimo ko nanga avuga ngo abavandimwe bacu bari muri turi nihangane turi hafi kuza kubabohora. Yego. Noneho guverineri w'iyo ntara ya Ituri nibagize izina rye ni Lieutenant General muri bya bindi bya Etat de Siège. Aramusubiza ati nta muvandimwe wawe uri hano muri Ituri. Ati abavandimwe bawe nabo banyamahanga muri gukorana mwateye Kongo. Urumva ko rero muri target za M23 nazo cyangwa mu ntego M23 yagaragaje harimo no kugira Ituri. Ku rundi ruhande M23 yateye iturutse Uganda. Abanyekongo bamwe bakavuga ko nta kuntu yatera Uganda itabizi. Aho rero niho nyine narimbarije nti ubwo ntibizoroshye intambwe za M23 kuko no muri raporo z'umuryango w'abibumbye zasohotse kenshi bagaragaza yuko UPDF yatanze ibikoresho, itanga support y'ubutaka, itanga support y'imihanda, itanga support y'ubutasi, ifite ubufasha itanga kuri M23 mu rugamba M23 irimo. None bafashe Bunia. Ni ibyo nibyo bituma rero mvuga yuko wenda intambwe za M23 hara muri Ituri zishobora kwihuta. Birashoboka mu buryo bumwe cyangwa ubundi iyo turebye mu magambo yeruye Uganda ntivuga yuko ikorana na M23. Uganda yivuga ko yumva neza ikanashyigikira impamvu M23 irwanira kuko hari abanyekongo b'abarandofone by'umwihariko ngo kuko abatutsi barenganywa n'impunzi ngo muri Uganda barabafite nk'uko mu Rwanda babafite no muri Kenya. Ikagaragaza ko ibashyigikiye muri ubwo buryo impamvu barwanira. Ariko ntiratangaza ko ibashyigikiye mu buryo bwa gisirikare. Ariko nanone wareba kavuga uti niba M23 yarateye iturutse Uganda ntabwo byashoboka ko yatera Uganda ngo iyihe ubutaka iyihe inzira itere Kongo kandi bari bafitanye n'amasezerano cyangwa ubufatanye muri operasiyo Shuja. Ndavuga UPDF na FARDC. Byanze bikunze M23 kujya gutera igiye kurwanira ubwo burenganzira bw'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda n'izindi mpamvu iyo igaragaza. Uganda ishobora kuba yari ibiziho kandi ishobora kuba inabasapotinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego. Ahubwo ikintu cyo kwibazaho ni kimwe. Ya mayobera njya nkubwira. Kuki Kongo yakomeje gukorana na Uganda bakagira mu bufatanye muri operasiyo Shuja yo kurwanya inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Uganda.
ikanabyemera ubwo bufatanye Tshisekedi agatangaza ko bugomba gukomeza bukarushaho gukomera kandi ku rundi ruhande bakavuga ngo na Uganda itera inkunga y'umututsi kuki itahagaritse ubwo bufatanye na UPDF ukeka ko ari impamvu ki njye mbona ari impamvu za politiki zimeze zite reka nze mubwire urugero u Rwanda bavuga ko rushyigikiye umututsi bikivugwa ko n'ikibyemeza yose ihagarika relation n'isi n'u Rwanda ngira ngo Rwanda niyo bahereyeho barangije bajya kuri ambasaderi Karega baramwirukana bigaragara ko u Rwanda rwose na Kongo bitabanye neza ariko kandi byose hari n'ibyegeranyo byasohotse bimwe bishinja u Rwanda ariko bigashinja na Uganda ariko imyitwarire y'abategetsi ba Kongo ku Rwanda ku ngingo irebana n'M23 itandukanye n'uko bitwara kuri Uganda ubona ko bigengesera barabivuga ariko bakigengesera yego ntabwo bamenasa Uganda nk'uko bamenasa u Rwanda ariko buriya ntabwo bishingiye ku kuntu Uganda na Kongo bagabana igice kinini cyane cy'umupaka kurusha wenda u Rwanda uko agace buriya u Rwanda agace k'umupaka u Rwanda rugabanaho na Kongo ni agace gatoya Uganda bagabana umupaka munini cyane ntaho bihuriye none se niba ari gato bwana Jean-Pierre ko nizo ndabona bikubwiye nyine zaturutse kuri iyo mipaka minini ya Uganda ihuza na Kongo icyo cyo ubwacyo si ikintu Uganda nako Kongo yagakwiye kubaza Kongo ikayibwira iti ko dukorana muri inshuti zacu kuki mwabemereye oya ariko Uganda ivuga yuko baje itabizi ntabwo yabimenye ntabwo ibizi ndetse ko mbibona urabihakana Uganda irabyemeza icyo mbona rero wenda njyewe ku bwanjye Uganda ishyigikiye Uganda izi ikibazo cyo muri Kongo izi ko abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bakunze kwicwa bakarenganywa kandi ifite n'impunzi nyinshi Uganda rero mbona ko ishyigikiye ko abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda muri Kongo babona uburenganzira bwabo iyo ni support iri politike wenda na diplomasi kandi birafasha so ariko wenda Uganda kugeza ubu sinavuga ngo ifashe mu buryo bwa gisirikare ariko kubisa yaba perezida Museveni yaba n'umuhungu we kuba bavuga ati bari abantu ibyo barwanira bifite ukuri bifite n'ishingiro niyo mpamvu babaretse baravuga ati ntibagende nyine barwanira uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo so ariko numva ko ku ruhande rwa Kongo kuki nyine imenasa u Rwanda cyane kandi abayiteye baraturutse Uganda ariko ukabona ko yitwara gakeya kuri Uganda na operasiyo za gisirikare zigakomeza hano rero ubundi twari ibyo twanariza tureba tugatanga amakuru ariko hari ibyo tuba tutazi so ndumva ari uko nabisobanura